Muraho neza ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Wabonye aka gafoto? Gaseho kabonye? Ngaho reba naka. Ngantega amatwi tujyana akantu ku kandi. Mbasobanurira ibigwi n'amateka by'umuhanzi. Uyu mugabo yitwa Itahiwacu Bruce. Abenshi tumuzi ku izina rya Bruce Melody. Bruce Melody yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 1992, avukira i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Papa umubyara yitwa Nibihangana, naho nyina umubyara yitwaga Verena Muteteri. Imfura ya Bruce Melody yabonye izuba ku itariki 12 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Itariki 14 Nyakanga 2018 nibwo umuhanzi Bruce Melody yegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar season ya 8, aho yarahanganyemo n'abandi bagiye batandukanye. Bruce Melody yakoze amateka menshi cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko yakoze indirimbo n'umuhanzi w'umunyamerika witwa Shaggy. Indirimbo bayise She's Around. Mu biganiro bye bigiye bitandukanye, ni umuhanzi utiyemera, ukwemerera ko we atize. Ariko ikintangaza nawe urakibaza, ntangazwa n'ukuntu iyo ahuye n'itangazamakuru ryo hanze asubiza icyongereza neza kandi adategwa. Aha yari ari muri Kenya aganira n'itangazamakuru ryo muri Kenya. What we had a mandem over here who was singing every single word. It's just a love song, you know. It's a love song, Yeah. and you can feel it. You know, How does that you don't make need to know. feel? You don't need to know the language to feel the song. Ndagushimiye wo kuri iki kiganiro kugeza kirangiye. Comment yawe irakenewe, igitekerezo cyawe gisige munsi muri comment kugira ngo ubashe kujya ukurikirana n'izindi video zigiye zitandukanye. Nimba hari umuhanzi cyangwa icyamamare cyangwa ari we wese wifuza ko tukuganiriraho, wamwandika muri comment section. Murakoze. Nje nitwa Mbaraga. Iyi ni M&P Empire. Ikiganiro cyo nakagaruka.